Alright guys, so welcome back to my bike channel. So magtra-travel tayo ngayon pero nakabike lang tayo, no? So yun yung SM City Consolacion dun sa likod. Buti gumana ulit nyo tong GoPro ko. Pero overboard. So babalik tayo. Ikat lang tayo, no? Hanap tayo ng magandang spot. May maganda kasi dito sa yung bike ko. Pa-sunset na kasi. Dito yung papunta sa amin, guys. Bike vlog lang muna tayo, no? Wow, free pulbo. Yun, dito tayo mag-iikot. Yun, do. So ito yung view. Consolacion to. Consolacion Cebu. Iwan ko kung anong barangay to. Ganda ng bahay dun sa ibabaw. Diba? Ganda, man. Boss, saan barangay yan, Andre, boss? Ha? Saan barangay yan, Andre? Saan barangay yan? Di. Ha? Di, Andre? Oh. Kuan. Consolacion mo yapon no? Oh. Ato nahan, boss. Kung saan ba yun to? Kuan na dia. Padong na garing. Ha? Padong garing ba? Ah, garing? Tong top? Ah, sorry ka dong ito. Salamat, boss. Garing. Doon sa garing, guys. Garing. Tutungoy. Sa Naibuak. What we call garing. Mo ding abugan ni kay dako kay kwari sa unahan. Hey bro, pass in. Woo. So ibingan mo na guys. So kita sa akong naong. Pari na akong naong karon, no. Wah! Okay, kaya strap. God! Plus wow. Tadi ngani deh. Oh. Grabe kuwari eh. Sira na yung ano, kalikasan. Grabe katagbo kag 10-wheelers ano mamulbos juga. Hey bro. Yan, chicks. Mga na ta guys. Hey chicks. Dahil pwede mo, taas pa dong garing? Garing? Straight pa? Straight lang? Straight yan.
Thank you. People boss. Putangin. Ingon bet ako. Basta makasunod at 10 wheelers. Free polvos. Libre polvo. Garing. Welcome to Barangay Garing. Barangay Garing ni Tesa Consolacion. Salamat eh. Divine view. Ang karon sa ba Divine View deck? Divine view. Dari sa Kasing na, Barangay Kasing. One. Unsa nga part? Yo, barangay Garing. Garing dai, Garing Kasing no. Ano yung mga view dire pre? Barangay Garing, Divine View. Pwede mga kanto pre. Labas sa taas. Di na kayo stod. Ano yung Divine View. Welcome to Divine View, Barangay Garing, Consolacion, Cebu. So napay kananan sa taas no. Di lang tamo doon kay watay kwarta. Tambay lang ta sa ubos. Enjoy na tong view. So taon muli na ta daw. Para atong bike. Ay, may kinakabot ka diri. Bisag sig kapawos. Survive lang gihapon no. So yun. Lubaton na ako guys. So diri lang kutob no. Uwi na ako din. Peace out.